Macam mana abang boleh start Niaga Burger ni? Time tu masa COVID-19, unfortunately saya kehilangan kerja. Saya bekerja sebagai juruterbang. Pada masa tu lah, saya decide to start the business lah. Sebabkan craving time tu, saya crave nak makan burger. Bila saya pergi supermarket, saya beli barang-barang, ingredients, and then saya cuba masak kat rumah. Dan Alhamdulillah, saya happy, isteri saya pun happy. And then out of nowhere, we decided to start the burger business. Alhamdulillah, ini branch kami yang kedua. Sekarang ni, we produce everything in-house. Kita orang punya burger buns, kita orang bake sendiri. Kita punya daging, kita kisar, fresh, tiap hari. Sauce, homemade, caramelized onion, kami masak, fresh, tiap hari. Yeah, everything is homemade. Okay, kat Barat & Co ni, menu kita yang paling istimewa sekali adalah kita punya Barat Roll Chicken. Okay, Barat Roll Chicken tu, dia kita pakai chicken chop, boneless, and then kita roll. Inside ada saute mushroom, and then kita grill. So dia punya skin akan jadi crispy, and then the isi dekat dalam tu very juicy. So kat sini kita punya snack untuk malam kita ada latest one ialah kita punya chicken wing. Alright, chicken wing kita ada 5 flavor. So yang banyak customer ambil buat masa ni Louisiana dengan Mandarin glaze ni lah. Alright, so kat sini kita ada package juga. Untuk datang couple boleh ambil lovebird, untuk datang seorang boleh ambil self treat, and then the family set ni. Kita ada 3 flavor chicken tenders, classic, inferno dengan BBQ. Lepas tu kita ada 3 sos juga, ada ranch, buffalo chili and hot cheese. Memang banyak yang sedap-sedap tau makanan kat sini. Jadi korang kena bawa family atau kawan-kawan try makan dekat The H Hartamas ni pula.